21. marta obeležava se Svetski dan šuma. U Poljoprivrednoj školi sa domom učenika Sonja Marinković u Požarevcu ovaj dan obeležen je u saradnji sa Ekološkim društvom Prijatelji Čačalice i uz mnogobrojne goste i predstavnike lokalne samouprave. U dvorištu škole organizovana je akcija sadnje drveća. Učenici su uz pomoć svojih profesora zasadili jedan broj sadnica koje će oplemeniti park i dvorište škole. Dragiša Marijanović, predsjednik Ekološkog društva Prijatelji Čačalice, ovom prilikom je naglasio da su 21. mart dan zaštita šuma kao i 22. mart Svetski dan voda neki od najznačajnijih datuma u ekološkom kalendaru. U ime škole prisutnima se obratio Rajko Blagojević, upravnik ekonomije i koordinator praktične nastave, koji je istakao da škola daje izuzetan doprinos edukaciji mladih kada je ekologija u pitanju. Naša škola posjeduje park gde su mesto našle mnoge vrste drveća i ukrasnog šiblja. Pančićeva morika, duglazija, beli crni bor, keder, tuja, tisa, ginko, lipa, platan, divlji kesten, breza, crvena šljiva, japanska trešnja, lovorov višnja, dunjarica, jorgovan i mnoge druge vrste. Ova zbirka drvenastih vrsta ima višestruku funkciju, čini boravak učionicama i dvorištu prijatnim tokom cele godine, pruža hlad u letnjim mesecima, umanjuje buku i neprijatne mirise. Jedna od najznačajnijih funkcija je što učenicima pomaže da savladaju gradivo iz predmeta, dekorativna dendrologija, sami sprovode mere nege na praksi, sade ih i vode računa o njima tokom svog školovanja. Sa namerom da ukaže na značaj šuma i njihov uticaj na opstanak čovečanstva, kao i na značaj za sam grad Požarevac, prisutnima se obratio ispred lokalne samouprave Vladimir Petrović, član gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine. Grad Požarevac, kao i mnogi drugi ravničarski gradovi naše zemlje, naročito Vojvodina i ovaj stiški deo, spada u kategoriju gradova sa malim procentom šuma. Grad Požarevac negde oko 7% svoje teritorije ima pod šumama. To je zabrinjavajući faktor, ali to je onaj proces koji je Dragiša pričao, menjanje i konverzije zemljišta u poljoprivredu nekad davno, kada su se naseljavali ovde ljudi, shvatili su da je zemlja plodna i da je bolje prokrčiti šume, imati za život, nego u tom trenutku razmišljati o čistom vazduhu i nečemu drugom. Vreme je da se neke stvari ponovo vrate na svoje mesto, postoje dosta parcela na našoj teritoriji koje više nisu u upotrebi kao poljoprivredno zemljišta i grad, evo, upravo se izrađuje projekat ponovnog pošumljavanja i ozvenjavanja, odnosno revitalizacije postojećih drvoreda u gradu. Iznos je negde oko 6 miliona dinara koji je predviđen za izradu projekta oko Tabane i Tulbe kao jednog već postojećeg kompleksa, sređivanje, odnosno ponovno uređenje Čačalice i drugih manjih kompleksa u gradu koji mogu da posluže kao zelene oaze. Imate sad u planu generalne regulacije 2 koje je skoro usvojen, 2 ili 3 lokacije koje su predviđene za parkova, odnosno parkovska zelenila, tako da je to jedan od načina kako će grad da unapredi, poboljša životnu sredinu, jer šume su na prvom mestu posle vazduha i voda najbitniji deo naše životne sredine.